tali lele alu isa ma ele Latukefu ke halokini ko Polokalama fokien o fotu uia elu isa pe akune o mai nga he mea ke fai kia ha tau sio mo ako mo whakakaukau ki ai. E te kulewa ke alu isa ke ne whakahoko atu a ka veinga ke ahoni pe ka pau e ia ha mo comment pe fehui pe whakahoko mai i he pesi Facebook ai University lo au pe te mau whenga lewa ke tali atu MALO. Luisa MALO e tau au sie ahoni. MALO pito Luseane tuita Lafitani e whakahoko e ta whakawheloa ki he hoatani pa koa Luisa mai lei Latukefu mo e tau Polokalama ko e Potatala Fafine. Potatala Fafine me kolongoa Luseane. Tau kore peke uhuwhanga atu he tara whakatapu ko os whakahoko atu e Luseane. Ka atape ke ma ngaue aki ai ngailea a whaingofua ke uhi ke mahino ai mea ko uma Potatala ki ai he hatani Luseane. So ai ko e Polokalama ko he ngahi wike kon po osi e Luseane manatu ina ta lere mai ai mui ai tamu ngaue ko ai ngai pure angalalai the United Nations. Tau te whitu ke nā Polokalama ko e Decade of Healthy Aging. Aia ko e tau ua noa ua taha ke he ua noa tolu noa. Pea ko e nau whikau aki ko e mo uilelei ai kau Toulekeleka. Pea nai whakamoonu whoki ai e kau taha mo ui ko a mamani. A World Health Organization i akosi ua noa. Pea koe nau tau mo ngā ue ia ki he ua noa ua taha ki he ua noa tō noa. Aia te tau rolele atu koe whai tau ni e tau hongo fulu koe ni ka hoko mai. Pea koe uhinga puke nau tau mo ngā ue koe ni koe ai potu ngā ue a mamani mo ui a mamani koe nau mui pe hangai whonga ngā ue ke toi whakalakalaka mo toi māluangi ai mo ui lelei ai kau Toulekeleka. Ai koe kau Toulekeleka a poki e nau ngā ue a koe ngai aho ni me he tau ono mo fu mani ma tau ono ni ma o whai hake from 65 on. O kui ki nau tōka kau Toulekeleka. Ka tape whoke a ngai whonua i mamani. Ai ta uko nau hanga tuku ke nau ui koe aged ki he kau ui koe tau toritonga koe kau Toulekeleka. Pea na ta lawe whoki ai kono whaka uhinga i koe e he potu ngā ue mo ui a mamani lai ai health koe ha tau ai whakatonga koe mo ui lotolo koe atamai sino me lau maari. So that's more holistic, kono whakatoa ia. Pea koe tio koe ke tau hongo fulu ka hoko mai. Ai fu na ta lawe ki ai koe mea pe koe aho ni koe ta whakama opo pe ai whanki mea koe ke osi ai e ta whamatara koe ke healthy aging. Malo o pito ia Luisa. Koe Polokalama koe ni na ke tana whaka ua noa ua taha ke he ua noa Tolu noa koe. Aia koe whai tau i hongo fulu. Koe ta hongo fulu. Pea koe whai tau hongo fulu koe ki mua na ke tāno koe ki ai. Ki mua. Koe Polokalama pe ke kau Toulekeleka. Koe. Ka nana wi whakamama whakehe nau tō he. Nai ui koe, nana wana tō koe active aging. Ka koe tai mine koe ririu pe me active. Ka kono fwoi ka kano o na ia e Luseane o mei tatau pe. Ko sa tau wiki tō whukehe. O koe ke te whukehe koe. Ka koe tau te whito whukehen. E ko alpe tai mia mo tō toko lahi ange ai kau mātu o tua. E ko tau pehepo koe ono nima whai atu o kui koe kau Toulekeleka e tau tōre i tau lea whakatonga. Ka ko alpe whuke tai mi pa nā talawe ki ai he tau Polokalama koe ni ki mua. Paku nau toi hanga pe whenoto whakau koe toi tau e nima koe ka hoko mai ia. Toi tā polo ai
ai fika ia koe, ai toko lahi ia tau koe. ki mo ui le leia. Ko ia. Tau ki mo ui foloa te taimini a kou tau. Na usiu hi fwe mea te tāno koe ki mua. Koe taimini ia, koe ta ofik ngo fulu ia. O hange e koe aseo koe tau ni ma ngo fulu ia. He taimi koe. Ia he ngau e koe mo ui le lei, he? Aia koe healthy aging, koe, you know, active aging mo. Ta tau pēr e uisa koe ta seo koe ke ngau e koe mo active a kakai Toulekeleka e taimini koe ke. Hei ta tau e mo taimi koe ki mua ke. Tau o nango fulu pēr tau ki I mamali e he fo, he? Pea nai pehefo koe mea koe na nā fotoa koe hango active aging, he? Tau peheko koe active aging. He koe hui, mana tui koe tau koe whao whoke pure anga e nau ngahi fotu ma nau ngahi palani koe ke Tokangaekina ne a kau Toulekeleka. Oku taimia koe tau peheko fitu ngo fulu e Luseane. Polokalama koe tau tolu koe pea katak pe kainga te malahi ngaue pe mo Luseane. Ai ngaue koe o whai koe me whakarere koe whakapure ang koe I Kenipela ni I Aositelelia ni. He koe hui o tau ngaue ko toa pe whakatatau ke ngahi aim po koe ngahi tau moa. Ngahi tau moa ngaue koe ai ngahi pot ngaue mo ui a mamani lahi. Ko hui o unau tofo unau hanga Tokangaekina it's about governance ke make sure o kunau tau he lao pea mo tatau ko toa pe nau Tokangaekina hange ko Australia mo si kai ngai tonga mo ngahi niue mo whefua mo ngahi whonua lalahi e mea koe ia. E whenga e maa fok he hange koe WHO a mamani mo ngahi whonua ke he lalahi. Koe ia. O Polokalama ko maa o mei muli mo mea. O ku iai e responsibility e Luseane mo Aositelelia, he? Koe. He Tokangae whanki I motu. Whanki o te motu e Pasifiki. Pehe ko niue whoke ki motu si itaha is that part of the ocean? Iyo, Oceania. Iyo, ai koe he Pasifiki. Moana. Is it Moana? Iyo, ai koe Moana. Aia ko niue o kusisi itaha, he? Iyo. Nā mantu e kuseo ki documentary ki niue o ku iai ai onus ia especially a New Zealand. Ke toko ni I ke oata ke te whakalahea te nau toko ni koe ki niue. Tau pēta tau si whakaawhatau mai taimi I ka ku toi whakaawhanga niue te kuseo koe fo I documentary koe ia. Koe. Pea mahalo ku toi lalahi pe, sorry, Luisa, o ku toi fuu toko lahi au Peter area ki New Zealand me niue. Ai ku toko si au Peter ki mo. Pau whai mo ki nā tori o nā hana tō anda, a New Zealand. Ka koe mea kona e toi ke tā toki lawe kia he ao ni e Luseane. Koe ngā whai area e whā pa koe pe tu e whā. O fie mau koe ni he Polokalama koe ni ai pot ngai mo ui koe a mamani o World Health Organization. Ke nau tuki ai a whakamamafa koe ke tau whai kia e ngai ngaue. Whakalakalaka I he tau koe ni e hongo fulu koe hanga mai. Ai koe ura ki pe whoko fie mau ai environment. Fie mau whuke a takai koe o mo ui ai kau Toulekeleka. Ke tau pehe ni koe hange koe Tokangae ngahi nau atu no whaangahi no whaanga. Ako tau osi. Pak MALO o mahino neongo o tatau pe tonga ka iai pe kehe. E kuhange kon ko anga tau mo ui koe ni Kenipela ni. Ko nea whuke ngai tau ia ko ia. Fie maa whuke kau Toulekeleka ia. Ke nau o ke nau toria ka ngai whetu. O whaiteria pe whai ngofua e nau mo ui. Tau koe e nau mo ui. Kuhange ko tau sio ki ai he mea. Ka maho inga whuke. Ko taimea koe. Nā kai whuke nau whakaukau nā tō pehepea ko nau vai kai ke nau fia mau ke nau fu o takai horo. Pe te nau toi tau atai nā nge ai kau Toulekeleka taimin. Fia mau pe nā tō ke nau lue pe ke nau tōria ki he nau he shopping center. Nā e mea ko fia mau. Ko fia mau whuke taimin
taimi ko na ke whai whakaukau ia hono whakaukau o nau ngahi no whaanga ke ofi ki he pāka ko i ke nau pēa pēo lue ai lue takai whamalo sino poko e ofi ke shoppingi ke nau lue pē ki he tau pehe koe pharmacy ko nau si iho o mai e nau foi akau mo ngahi mea pehe ka koe ngahi aho ni koe taia ngahi mea ko whakaukau ia pure anga kua pau ke langa e nau ngahi no whaanga koe kau Toulekeleka ke whai ngofua e nau ki lue at peke pāka lue hola lue ke shoppingi pēa mau inga lahi fok ke nau wofi ke ngahi pot ngaue mo ui a ko Tokangaekina koe nau mo ui a whakasino pēa koe toko lahi fok hange koe community o nau whie mau pēa moe taha hange koe ngahi mea hange koe sidewalk ngahi mea set o MALO ki nau si lue koe ke ngahi whetu koe ia ai o whamau inga o pito ia ko whika uruaki ia ke nau mau a takai o age friendly o nau kau hono whakaukau i koe e pure anga ki palani koe a ngahi no whaanga koe ia pēa MALO pēa oe umama o ia me o nau ngai family hango nau social contact pau ke nau ofi ka po pau wha sio peki ai ngai ahoni ka pau e nofo hango whanau hango maua nofo whanau ia sene ka ma nofo maua hen ka koe mea leo whaho koe ke whanau nau whima na to ke oange e nau mātua nau tolu ofi ka ki nau tolu ke whai ngofua e nau tauhi koe mo make sure o wiai e mea koe nau whie mau he koe whakaukau whea siwa e kaka e Luisa koe whakaukau whea ke safety ke nau ke hoka mea nau lele ofi atu te ka kutaimi ia koe ke coincide mo mea si ke mau he kau Toulekeleka ka kutau sio koe ke ngahi langa he ngahi aoni o pau ke whakakau e kau Toulekeleka i ngai palani koe o mea. Te koe pau, pa koe taha po ka pau o koe e whakaukau, te nau te tokolahi an koe tau ni maka hauia te nau fu tokolahi au pito ki nau tō. He po pau po ke kau ki nau tō rea ngai palani. Ai ngai potu ngaue. Koe ke pehe koe mo uipe, ka koe ngai potu ngaue ke he. Pau au pite koe sio koe ke fu whamamafa mai koe ai WHO. Koe. Pa ko Aositelelia. O ko se au now take seriously if you ma ko na WHO ke ka Toulekeleka pa ko tasio Luisa especially tasio ko Canbera ni I ngaue MALO hi mai about the crepe bar ngaue MALO he opite pole anga ai he ku to lai opite o tau to lai opite Canbera he ai ko kola fo ke ni ko mo fo ke ni fo no he public servants Pako whona da tōruka retired public servants i heni Kenipela, pako very serious. Ai pule anga to make sure, ake ko lau grey power, he? Yes. Ke ai ke mahino kia e tau Polokalama mono tokanga e tau tōru. Pako tāno mai Luisa ko whakapaha ke koe ho tāno ki mua. O kau ki he, ke te lava o whili, ia e te choice. A kita Toulekeleka. Ke anga koe e te mo'ui, mo hoko koe e te mo'ui, ko taimi koe tau tau pio sio ke tau whanau pia ma tau. Ok, taimi ke hiki mai koe ki hene o tau nofo, Nea mo koe iyo, nea mo koe ke si i whie hiki a te Toulekeleka ai ki ai. Ka ko pau ke te whae mea koe, taimi ni ko tuu mai hange ko tānoa, ko u services, community services e taimi o whakotu mai ke nau tokanga e whie mao kotoa. Ai Toulekeleka ko hinga ke lava o whili e ne mo ui mo ea mea hoko ki ai. Ai o ko whie au he whai mea ko hea. O ko whie mo a Luseane, koe te takau tau he kau taki koe ngai mea koe te tai ia. Ai a peo ko hange koe taimini, ko o skau whakahe kau Toulekeleka. Ka koe taimia koe, hange koe ni koe mau whakarere koe tau whakarere tau Polokalama koe ni Canbera. Nā reke fuhoha asi na e koe u ngai Polokalama whamalo sino mo mea, koe whanki mea si pe ko hi, ko taimi koe ka pau koe ke lava ha Toulekeleka ia lue, pe toi lava toi whaihan mea.
Na no molo pe time ko. Tau pe tau to ko ne a pe ke to uia ko ia ko time pe ke na ki malo lo ka ko ni. Fu to la yo na to. Pa ku na ka na to ria i kau i ko e. Ai me ko na fie ma o. Ke ko me ko tau you know, ka ki tau misi ke ka tau fie ma o la. Ko ia. Ke te kau, he? Ke te kau he lau. Pa lau he kau. kau. But they, you know, make decision making process, he? Pa pe mai na to pa ki ka ko au pe ko fie ma o ia, he? Ko fie ma o pe mata. Maha ku time ke ki ara to ke rest home, he? Ko pe ka te no pe ia he ni pa. Pe ko te choice ko ia, o kia leva a services ke na mo Tokangaekina. E te choice ko ia, ke te lava no fo pe to ki api. Pa ku ai po te totonu. He ko hui te ke ka wida ko citizen ki ta ia e community. Pe ange ko blau. Ko na te ka pe mo na to ri ngai komit la lai ko fa kau i. E ange ko hala te na. Pe ange ko u no fo pe tu ko ai community. Na fie ma ngai mama ke time ko ka pa te na lo he fia po uri o ke lava pe. Hangi koe Luisa o ke ilo o ke ai api mahalo api lahi koe ni ai kau Toulekeleka i hen i Ainsley. Pa koe ki foi hala koe ni to ia api ai kau i he tawhatu pe koe taha foi hala koe ni. O takai holo. Iyo pa koe feitu e koe ni hangi ko o hai pe tu maha taha o eke mai. Pe fe ai footpath. Ko au whake ko kau he taha no koe ki ku pau ke tala ke kau ka kai ko nau homeowners ko he ni ke tu usi o nau a ka ko tu ko mai ko ke footpath he ko ke lo ko da ko ku hoa a pa officer o ku wheelchair he ai ko MALO ko ke mulo e lo pa ke ata ki footpath ye ke o nga ke la tokalele he ko awe ko fa ara faita ko fa na ope ko na so pa me faita pe fu steep e a ri fo ki la lo mo e ara ke ko que para pensar por fa fitica fa le vale o speed limit a o ton ke ya de speed limit ka ko ange ko ta lau ki ai ke palo fesa ka ya i le ngai community ngai fai fa ko ko fai anga mea o pa be fo ke are re ko ne ape ga te nau pa ku le o lai fo ke nau to ko he te ka fo ke palo fesa ia he te ke ka Toulekeleka ka ia he nau ka me ana to ko he he ko pa ku nau fa ale mai pe fo ki ai pe ko hai ni fa ka that's a very powerful movement I disability he ko e MALO ya Luisa ke na le o o ku na fu le o lai a pu do ke na to pa ko ta ha fo ki he ko o kai ke fa fe ka ke ta to ta pe ta sai ta mi ne ko ta ka wa te me ko ya he fa to hanga ia mo na le o na to he ko na to ko te na lava o la nga pe va ve ko le pure hanga se fai o me ko ya ko mantu i Luisa he mau ki tonga he tai meta pa ko te alu ko me Aositelelia o te hange ki tai ko sa e waka he alu mo pa o sa he ku pula ke ka ko ia he o ra ke me ka to e ke tau disability ko ni Australia Tokangaekina e ka nga ko me make sure ko ave ai ne me o fie ma but I'm go travel to ta hai ko normal citizen ka ko sai ma be ma travel to get ma your priority ko ia tonga ia o ku arbe ta mi ku sai tonga ka ke ha tonga ko ki priority ka disability ma ka Toulekeleka ka ko me ko sai ia he tau Polokalama Australia we're so lucky we are so lucky he ko me ko no da no ke aging o Polokalama a Canberra only pero tau to fo ko me tau very lucky fortunate ai Luisa he ku lele o Polokalama paila te pe me hen first progress work ara te me hen pe ko ka kai ko na no fo he state ke ko na o ma pe ke ni na o ma le na te Luisa he me ko ta ma o he ni i Canberra but I guess fela na fa la ma Canberra Canberra bashing fa ita na te so mai ke na tala mai o tau ki spoiled hen fia ui Luisa tau ki spoiled hen ni tau ngaue MALO hi pe ka tau laki tau hen a fai ngofua he ku ka ui ko fa fai ngofua fo ka nge ko mea to ka ngalahi ko ki ai
ai ngai mo ui ko amamani. Ko uhi ko ngai mea ko ni. Po pau ke whakakau i, ai mea koe whakawhaingofua koe ke kau Toulekeleka. Ko hi au whakataimi mo nau tokolahi, pau kai ke ngata pei a Luseane, ka e toi tokon whokia ke he whakamaa, hange ko tau health care, ke totongi koe ano. He ka pau te nau mamaha ke kau Toulekeleka. Pa angalahi ia, o toi wahe i koe ke Tokangaekina nau tōru. Pa angalahi au pito e kwange koe, e tau seo koe ke health. Nau seo e mea ke health i ngā indigenous aged care, he? Paku, o kou sio, o whakawhawha au pito i Polokalama fo o koe nau tuku mai, he? Pea koe, especially au koe ki loto Aositelelia ki olonga, he? Matiu koe u communities fo ki o tau, tuku au pito tau tō mamao. Ka aku whei ngā lahi e pole anga, he? Thank goodness, ke nau catch up ke health koe ai kau Toulekeleka koe ai indigenous people. Ula kakai koe whone. Iyo, pau ke ilo e pelu isa o ngaue, oku frail au pite takai koe ni koe ke nau whaalaka o au hake ke Toule, ke iyo taimi koe. Iyo, taimi nia, ko unga ko Polokalama hange ke diabetes mo mea koe. Unau kamata ke nau catch up, e nau Tonga mo ui mo mea. Iyo, au pito. Pakataimi, au mon fo, pakataimi o kau fo ke kau kai, o kui fo ko ua kakai koe whonua, indigenous. O kau nā tōre kakai Fafine a nā tōlo e Luseane, i he taki mo a koe he nā mea whaka community. Hange koe palpalema ke youth, e koe mea fo kia, whia mawai ki Tokanga e koe ni a kau Toulekeleka. He koe uhi kuna mo ui fuoloa, pa kuna te lawa nā tōre a tānaki mai, ki he tau community pe koe a kakai, hange koe kakai, koe tau grandparents, koe ke Tokanga i koe a ki whānau, kai oe mātou ake. Pe hange koe ke tātara no koe ke kau ua kakai koe whonua. O kai kakai Fafine ia ko nā tō nau lawa i koe Tokanga i koe e nau kau youth tō tupu. E kuna wongo ki nau tō ke kau whangakui, e mo kau matu o koe nau apa e nau kau elders. Iyo, kau ki ai he. Pako tā fue ngai mea koe ko angat au lau, o Tokanga koe ke a takai koe te nau iai, koe kau ia koe ke. Pea mo taha, te nau toi mo ui rerei, pa nau atamai rerei, kai ke tau toi pe ha whakamore, ki Tokanga i koe ki nau tōru he mea. Iyo, he koe tau seo tuko tau tōru koe ni, arato ni matu o tua mo Toulekeleka. O tau Womein me ho tau ngahi backgrounds, working backgrounds, o services na tau ngaue ai, ange ko koe Luisa. Moi fu u historia, moi skill, moi ilo ngaue, moi ilo umea, pia na tau kau he whaoporosia, he tau ngaue he koe u whaitu koe na tau kau ma whoke, whotu utu koe ngai policy mo ngai mea koe. Pau seo mai whoke pole anga, koe fo i resource o ku te eanta tau. He koe kakai koe ni ku nau retiring, koe kakai na nau ngau he u whaitu na nau ngahi kamata e u mea, whotu e u services. Pau nau osi ilo e nau tore e whanki i mingi mea ko tō peo kau ke service koe ia. Aia o ku toki, koe ki roi pe koe toki whakatoka ngai, ka ko push mai ke nau whakatoka ngai. A tau tōru matu o tua. Nau tō e lo e lahi, heno push koe mea. Ko tau tōru tau le lahi au pito Luisa. Pa koe taha whoki, o pure anga koe ngai ao ni. O whia mai ki nau tōre ke kau a kau Toulekeleka i he pure anga. He ko nau tōre te nau ilo, pa nau taukei ki he tau whia mau. Koe mea ko fu mau i ngai ke oe whotu utu koe nau lao mo mea. Pea toi longoa a te kau Toulekeleka i tua, ke atu koe ke mō ai e ha, koe ia e o nau whiri ai koe nau kau whakafofonga. Ke ope o whafofonga ai ho nau leo. E Luisa koe whakapoto-potoria, he. Ko hame te ke hangai o hange koe lau e pālani, throw out the baby with the bathwater, he. Ko hakai ko li aki tau tore, hakai ko tau utuat mo whangafu ilo mo o mea na te whai mo mea. Koe whakapoto-potoria ko te sea ti, tau ki hei pe ao ngā Luseane, vea ki mea mea iloi. Ka ko uhi ko whakea tau wae,
ole o lahi koe he mea, he? Pakoe hange koe public service, ako upot ngaue. Tai min ngai ahonu Luseane, ko nau hanga lewa, o kaike ngata pe i he te hao koe akita o kumi ngaue, ko taha, ko to mata i tohi e ha, mo ha. Tai min, o nau te oat mo taukei. Ai koe kau Toulekeleka, nau ui koe kau, o ale lewa kau taukei, o nau ngaue whakataha mo tau tō tupu hake. Au pito, o nau pēko koe fo i koi. Mo whakahino, ko siwa tu siwa, ko neongo hangi koe. Ko neongo hao hatahai koe ne toki mao i hana o maa api, ko no toki taha o huu mai ki hapot ngau. Ka utanguto ta toko taha ia tangata eiki, ko ta oe i e whangu fu. Koi. E ne ta utu se he pot ngau i ko ia ilo ki mea si mo ki mea labi. Aia ku pau ke ta utu mai o whanongo mai, ko mea ko sio e ko maho inga koe whakamālo hika koe tāna mo koe puleanga. Tu whakaai mo whakaloto lahi koe nau tōru. Iyo, ko pau ke tau ota, ke tau tu au tau tōru ku lahi me e ke tau whai. Koe ke ospe koe e te working life, pa te pehele o te o ara tau ndako te pehele ni ti. No, lahi au pito me e koe, hange koe me koe nuk tau ai he ni taimi. Mo whanki ngaue part-time, Lahi au pito e lu isa kulahi u services, hange koe service koe kakai Fafine. Nai whaarangi ai kulupu, ai koe, nai ui koe ALS i mea. I Canbera ni ai koe All Women's Network. Nā wangi nau tore Fafine na tore wang koe ki he o tala no ke kakai Fafine. E anga ke nau ngaue, mo me na nau whai he ta oi whianga fulu he potu ngaue. O me kakai ni ihi koe retire mai am he potu ngaue ai paanga. O me nau tore mo whangafu u ilo ia. O toko ni e u services koe hange koe right o kole paanga me ngahi agencies. Aonga lahi au pito nā tore lu isa, Iyo. Maka kai koe ia. Pako ilo ko brea ake kau taukei ia mo kau Toulekeleka. E nau hao nau tō mo whahinga ma te aki. Ngaue mo e ongo i koe ngaue. Aia o nau mentor lewa ki nau tōru. Ki hange ko nau tāsi pinga lewa ke mui ki ai a tō tupu. He ku tātai tā ke o sio ia Luisa hange koe whakaase es koe ngaue. Pa tātai tā ke o sio au he tamai ki koe whaona e hua nge nau mao e whailea koe passion. Ika i tau urak ngaue pa tau. Fia he o ke ngaue mo. Ai he le ngaue mo e aru atu o atoe tō mui. Ko tamai kia, koe ke pehe koe tamai ki kātoa, ka hange ko kia e attitude ia koe. O ki reari riu ia ngai, e anga nau sio ki ngaue. Iyo. O te nau koe mai. O, ko mea ko te ngaue pe ki hoa whiha. Iyo. Peos. Pa nau lava whoke nau tō. Iyo. Pa kui ai whoke o whaasa ia whoke ai upot ngai ni i. Ko ui whoko kau Toulekeleka, te tau utu pe ai o. Pa koe ke tau pēha tau toke totongi o mataimi. Ko foi fie maa pira toke o se tau ngaue, tau toke foki atu. O koe ai toko lahia tau tupu i kai. Ko ne foi taimi pē mea, e koe ai nau toi Polokalama na tō. Iyo, pa koe foki e nau sio nau tō Luisa, ko nau taimi o ku mahu inga. Koe. Ai tau tori te tau lava tau ngau he ki hou ai oa tai whakataha. O tau ki whia pita tau ke tau hoko te whakataha. Tau o stangot tau tau lo sio ke nau overtime koe pau ke whakafonu. Ai o koe koe mea ku kovi. He ku sai e te hanga whakamaho inga i ki tā. Whakamaho inga e tā mika o ku ki i kehe e nau sio e anau tau. Ia mea i o pau ke pehe mo pehe. Ko tau tori o tau ki i lava o he. O ki flexible. Flexible. Oh, sai pehe. Kau nau seo mai tau tōku nau pehe si. Kau sai whoke e ngaue koe ngai aho ni Luseane. He te lape ki tā nofto ke awea pa te toki hape ki tā he whiha. Kai ke peke te whai fo i ngaue koe o whai he. Ka koe hange fo koe tau tupu. O haki ki nā tōria koe mo whakau ko MALO. Ko to ata mai e te lava peo concentrate, mo te to e te tokanga. O se me whai hoa whiha ia,
Mama tai me te ato me ea, o os fe unga me ea ko ata mai he. Ai ke be no te teu I nga toru. Pe ko kai nau pehe nau tore because they just decided to be. No. Ko nau pehe ko nai te pehe nau tore. Pehe nau toru me. Io. Ai o tau toe paupe ke tau toe take responsibility e Luisa a tau toru matu o tua. E ko tau tona tau whai on a training e nau ko ni ke nau oa ko kamata he apia ko he nau sio ke nau rights. Aru hake au ke university o au ke au ap ngaue ko mea o tau whanoko ke ko rights in the workplace. Ko tonu o kuia na tonu ki ha mea. O aku taimi ia o tau se tau toru matu o tua. O ku fuu MALO he sio totonu ia. Ka ke sio ke mea koe ki whakamaho I ngā e te mea koe o ku whai. O ku rak whai sio ke totonu. O ka ia koe e sio ke te totonu. Ka taimi ia o fuu tu pehe mai e totonu e ke te lava te ko taha koe sio ka mea ke. Sio pe ki ai pe. Kwa ngai ko taimi it's a bit selfish. It's a bit selfish ka ko uhinga fuhi anu te ane. E ko nau sio ke nau totonu. E ka pai haka mea ngā ue hanko tātou koe. A mau tō kau Toulekeleka. A hoko a mea ai. Pau fu Toulekeleka koe ni te nau hanga tō ala ke lao. O ko mea na pe mai lewa lao. Ko whiha na e hoko ai pe. O mea koe hape o nou pe. Ka koe whiha tonu ke mō ngā ue. Ia pia. O ko nā tau e nā tō koe alo koe ke lao ia. Ko ne pe mai koe ko hamana ke te nopai ko ngā ue. Ko taim ke alo ke api mo mea. Ka ko kai ke foka koe alu isa koe me e ko u hao me he hange koe tau sio koe ki human rights. Ka mata mai koe human rights koe sio ke to tonu a individual. Koe koe sio mai human rights ke to tonu a grupu. Aho fitu mai he. No, koe human rights it's about, you know, right ai toko ta. Pe aku sai au pite tau sio te ke mea koe to tonu au pite ke ia o mea koe ia. Tau lava tātou whoki e Luisa sio atu. Iho tau mata, koe mata ai kau, we've been there, Kau matu o tua ko tau o si mo ui he tau e whiha. Ai e whai at lewa e tau sio a tau mo tau, you know, with our mature eyes. Koe ke sio pē mai e tamai ke koe taimi. Nau sio mai pē nau tore ko totonu, This is the law. Ai e te tau ko pau ke tau whai mea ko ni ko law, ko lao e. Ai ko tā noa. Ko whiha mea taimi na e hokai mea ko whiha pe ap lewa. Na as you said, hawhi ono ko ni mau tongi o sea ngā ue. Ai ko hawhi ono tongi oa I whale ngā ue ia. Pe koe ap ngā ue. Na ke tongi, you know, ai o kia u mea e o tau seo tau tolu, to tone u mea ko ia, that's right. U pau ke hoko u mea koe kau tau ke sia pe tau I still look at the other side. Hek tau lava because we've been there. Ai ko whawhai e tau ngā ue koe. A kau Toulekeleka mo tau tupu koe ngai aho ni. Koe whea ko ak. Pako matu, taha ngai Polokalama na e whakarere hen Kenipela. Ke lai peri. Taha ia ngai vetu whia maa fok ke ofi ki ai kau Toulekeleka. Nai rere whanki Polokalama. Koe hau rewa ke hea after school. Koe o tuku e ako. Whakarere e lai peri o mai kau ai kau Toulekeleka. Ai ko nau poto ko he computer me ngai me pe. O ate whanau me ako. O nau whea ko ake. Ai Polokalama sai fo kia. Pea moe o koe ke ngai api koe kau Toulekeleka. He mea. Pa koe taha fo ke mea koe whai poini koe taha. E ria ko whai kia Tokangaekina Luseane. Koe tau whikaua koe Tokangaekina koe e tau whahinga attitude. E tau sio koe a tau tō ki he kau Toulekeleka. Iyo. Hange koe o ksai whuke tatara noa o kuia ai kau tau puhe a tamai ki ako. Koe kau mature pe. Mea ka teke nau motua nau tō ria. Oku ai koe whahinga attitude tau sia tau pehen ka pai tu waka ngā ue. Kai hao a taia ki matu o tu. Te sia pe ki taia te keke te ilo ki te puku haa ene ngā ue nei whai. Te as whakaukau pe ki taia
motu ana ke ne lava pa ke ne ilo e ngai me ko e fonga ngaue he tai nini ai ko anga ko anga e tau whakau ko ke kau Toulekeleka o fie ma fu dia he pot ngaue ko a mamani ke ririu e ngai me ko ia pa ke ngata ko maho inga o pito ia e Luisa ko sira tu o ke ngahi ai ko anti-discrimination laws e tau ke MALO i tau toru matu o tua ma Toulekeleka MALO e o MALO i ka Fafine MALO e youth ka aku ia e ko o maho inga o pito ke whai ilo i ke ko hinga ke ka pate te ato apply ki te nā oi pe o e sio mai ake sio ata ko o Fafine Luseane nea so ki tai au fu motua he ki ne lava e ngaue o mai had a chance ka tau pe moe neo mo tau no pe for Luisa ko we are human at the end of the day pa sio mai pe ka pate ta o ta ma ki Fafine ko tau to mo fu e ke sio mai pe mo sio mai ke to grey hair sio mai ke mo to sio hi forget the application ko tau e ni fie e ngao e ne ma ko hela i ngao e ai ma le ke ia pe fangi me ko ka te now very careful e ka pau e ai ke ilo ke te ilo i ku now discriminate ko te tu o te mo lao pe ka tak o ke o si mama e ko lao ko pe MALO ia o ku e ngai me pe ke MALO ia ai ko MALO ia fota ka Toulekeleka ange ko la ko te ko ke ngata pe te sio ko te sio pe mo te whakau ko te whakau i pe ange ko te ke te ilo ko mea ai ko ngai mea ko fie ma ko ngai mo i ko mamani ke ririu ko mo mea pe mo tau o nganga pe ko ka kina tolu ka kana ka si tuai na toria ana uno ata kiu ko ha ko tau Ange ko tau mahino ko si me tuai mo ko Fafine ko ha me tuai pe he ai ka mo ni o lao o ku le mai o Polokalama ko ni pa whakamantu mai ke tau to ke tau whakakau he tau ka o feitu o ke fu vave lo a mele he taimin o ki tuai pa ko ke pe ko ni whakapiko ke me ki tuai e va pe ko ha no uinga ka ia uhinga uhinga pa io pa ko hange pe ko no ako i tau whanau ke nau mana tu i me ko ko tau tu pake ko Luisa ko ma tu pake hange ko mai no sila pa ko o ke ako ka hu mai ha taha i he pasi o ku matu tu pa ko te tu ki ta tapu ia ke te tangu ki ta ta mini te huat ko te ke pasi o ko ki ngaue ma tam si ia ko dai ta ke tu ma ta o va pe tu ma ta pasi pa te tu a pe ki ta pa sai pe te la pe tu ka te hange ko te manatu ke te tu pa te whakatoanga te whakatoanga ngai mea ko pa o pe ke tu haki tama ko te fia fo pa te whakamalo io pa te ilo i leva mahalo o ku i api o ke e tan i ko whakamantu ma pe ke whanau e Luisa hange ko nau lele ko he hala nau lele pe a ta mo tamasi tamasi lahi i sene o va pe ai ne ki whakapipi ko pe o te ke te whai me ko ia ta mai mam ko ha ko pe i le ka pa ko whakapipi e te ke taha o hange ko au o ku te hanga ko te oho vale te kita pe to moyang e te whakauri anei ke aruva vei pau ke whakamantu ma pe ko o pe atu ko ta ka pa ko ta Toulekeleka pa si oho vale pe aro tau ha mea then you're responsible ta mai oh mam ko pe io pau ke mo mantu mo do ke ki ko lele mali ha ta hai moa ko ne fie o ke ka me e puna pe ka ku lele mali nge ka kai Toulekeleka ma ka kai matutua o te mo ai ko tau ango ke tau ke tau tangata ko au hake ko to whakamana fo ke ko tai mine ngaue ko ke na to tokanga na toria ko fa pa ko ke ame ke unga mo me ta mai ma ta hene ta le ki ta ko me ia ngaue ke te whakau ka me ia o pai api pa ko me ia tokanga ia ma tu amo me ai mo ko pa moni fo
He koe toko lahi kau whangakui mo mea. Lahi ko nau tō tau pehe pena hange kakaitonga. Koe kau kui he whangakui ngai ahon. O whai koe Tokangai koe ai o ngā mo Tokanga koe ke u. Mo tala noa pe ke whangi mo kupuna heko, o kou ai mau pe e au neong o tau o silo pe ta no ke nau mātua. Kau sometimes o kehe e tau lea ka nau tolu o whakamantu pe ilo ko ke sai lea pehe pe koe kai la pe koe ha. Whangi me pehe ko tau rolia o tau tolu as grandparents. Mo nea pito e Luisa. Kau sai whuki ko hu te tau ai ke tātou katua ke nā whuki mātua. Koe me asai. I'm only the grandma, o koe ki ukaua he discipline koe whānau. Koe me e nau toi whakaukaha ke Luisa na ke pot ngaue taha na o iai he Women's Association koe na Canbera. Koe sio koe ke kau Toulekeleka pe koe kau matu o tu o kunau o whaalahi e nau mo ua ke no Tokangae whangi whanau. Nau whangi mo kupuna. Pe tāni ihe kuna wange nau tōri, o tala noange nau hela ia nau tohe babysitter, Pe ia koe ke nau whia i kai atu, it's a very difficult thing, Luisa, Koe ke nau whia i kai atu, na whawhau koe ke te mai whangi whanau. Ka koe nau tāna koe tāni ihe o kai ke o whaangalo i he kau mātua, i nau whanau, o ku ai mo nau ki hela ia, nau sa ia he Tokangae whangi mo kupuna. Ka ukea taimu ki nau si hela ia he Tokangae e whangi mo kupuna. Ka whange ko lau, hake ko whangi mo kupuna. Ko nau wompe koe ki he nio na vai, nau hoa tu oia we. O te hoa koe. Time for nini ne. Iyo, o te ha o tangoto, ai ki i puti mo mahana walelei. He ko te hela ia Luisa. Kau ai pe ke whakamantu ia ke kau parents, pe koe whanau ai kau Toulekeleka, ke mō mantu ko mau tōru, mau ki hela ia sometimes. O ai fu ai ke mau babysitter te aha ko tō pe. Pa koe tāwhukia ngai mea kōku, Ako whaka tōkea, o nā mau mea koe kakai Fafine, the Women's Coalition ko Aositelelia. Tāia mea nā mauanga o set up Luseane, o whotu koe ke pureanga, ke ai allowance ko ai kau grandparents. Ko mau tōna mauhanga ko whotu ko iahe. Ko hui be whoki ke mau e nau ki, Ke miti ka au e fu, koe ko whi mak ke abuse, ko hui be hui he te mātua. Pa te pehepe ki tā koe ke te halai whia ha mo ui a mea, ai whangakui. Koe whi nofo taha pe ke whanau. Kau, hangai koe koe talau, okay, life pena toria ko e ko anu kuna mo ui fo life au pito fele a life o te toho mo mātua. Let me tell you. Pa koe taha whoki ngai mea hange kon ko Kenipela ni o ku asai koe tau u. E ko nea po koe ke taimi ko ia. Ka mata koe ki hohoro tau ngahi iwi mo mea. Pa koe hange koe ke healthy aging. O whie mao whoki ngai, o kai koe pure angape. Kau whie mau ai u NGOs a ngai pungau a ko me hu tau sia koe ke siasi ngai kau taha o kuna wala mai ko na to na langa koe ngai api retirement o whai koe ki he kau Toulekeleka pa me ko na toria o whakapaanga koe pure anga ke na whakarere koe ai u ngai service koe ki he ke Toulekeleka. Si oki au pito e pule anga e nau whakalele. Te ko wapek te whanonga tu ki ai o au le whamili o Toulekeleka o lea ki pule anga. Koe ni koe nau Toulekeleka na e hoko mea ki ai. Pena i ki i tō, pena i hae mea na e hoko pe tā noangi. Aia o ku mau inga au pito ke nau whae nau kāoi whakalele. Tokangae kau Toulekeleka he kapa i kai. O ko ia kau whakasio ia pe whamili. Mama pe whoke mai la koe mo mea ke ngaue ki ai. Pa koe toko lahe whoke ai u ngai ape koe ni angai Potatala noa pe ki Kenipela ko i ta iro ta uia. He koe o whie maa whoke he kau tamo ui ko a mamani. Ai mea koe ni. O koe ko pre anga ape kau wala te siasi. Hala ngahi hano ui ko NGOs. Ngai kau taha tai pure anga. Mo kakai ke o nga wala whakataha koe ni ke tauhi koe si ofi koe ai rerei
whakalukufua ko a ka Toulekeleka. E koe tau seo tu Luisa ko mea koe nge fraseso ko it's a holistic. Oh yeah. Whakakakato au pite o ngahi kakai mo ngahi agency ko tonge nau iai. Ai ko he koe maha ko agency e fiha ko ke iai Luisa pe ko ke oversee. Pe ko ke kamata. He ko Toulekeleka. Ko Kenipela ni o fan foke usiasi mo ngahi kautaha mo mea. Ka fie maa peke ke taki pe me he ACT Health. He pot ngaue ko apure anga. But te mau ngaue whakataha pe mo nā tō. Ko pau pe foke whai ngaue whakataha. Mo nau ngaue ake ai o tau pehe koe kau physiotherapist. Ke nau whamalo sino koe tau. He koe pot ngawe na o ia Women's Information Referral Centre. Hange ko mo pot ngawe Luseane. Lai au pite sio ki he further education ke a ko he. Ia kau Toulekeleka ma kau mātua. Koe nau fo i mo ui koe ngāue ke Tokangaekina nau whāmini. Koe kia ha Mitiafaifio ke nau mua whahanau ki kōs i tuha mea. Ai koe pot ngāue koe na neha ngau direct nau tō ke nau o ke ngāhi kōs. Ia kakai koe nau toki kamata e nau a koe o si high school. And that's part of the thing Luseane. He buai foki hange gogola. Sio ki kakai Fafine kakai ni. Ko tō whia ko langala ke. Ki koa ko whia tā ki tā ia. Poko ukulele, te kai ke ko whanongo peka e. Ko hui tawa tato ke taim koea. Okay, loa me tau mo uia tau tō. Ko ke ngaue pio tau ata mai. Ngaue le lei Luisa ko tano au ke tāki tā ko ke. Aki ahata ki tā mea tau tāki tā koe ka tā ukulele. E ko poto palo pesa tāki tā mo ukulele. Si, hala tā. O me pehe e au poto i ka. O ku ka koe ka whainga pea whangi mea koe he ko whaakata ma pek whāna he ko tālanga. Ai haka mea. E ko sa e whakea Luisa tā ni ko au pēria. Whaka mo oi e ku stereo pa askapau. Ta olunga toko taha pēr, you know. Pe aku, ta mi whako PC ho koa o koe he whae ne ai koe ne Multimedia. Koe ki Tokangaekina ki ai. Po i fia pe aku e pako hao kou whangi moko puna o. Ia e mau mea pe he. Taha mea pe a mau fia pe mau tōru pe a mau compete. Mau pe e nau fia na tōru ia nena, he. Ka koe mea aia Luisa, koe mea kou neha kou aia ke te mau te fia he. Ko hea mea tau koe. He ko hea mea tau koe te fia he te au ke tau motua he. O tau ke ta tau pe e tau fia mo tau fia mau i ho tau motua i he te. He ngari motua pe fōtunga. He ka koe tau atamai. Ko fuko motua ka ko lot ko atamai au si kei. Iyo. Tau fia ua tau. Kei, ko hea koe fo i kiwa. Kei pongi. Ai tā loi Luisa tā anō koe ni. Ka ku sai foki ange ka tā koe ke ngai whetū kono mea. Ko tai mini Canberra mo u whetū ke pe Australia ni. O toi rere pe foki nā Polokalama koe ki ngai api. Ai ke lava pe mātua ko Toulekeleka o nofo i api. O ke Tokangaekina pe nau ngā he nau whanki breakfast, nau ke taukei pe ki nau tō. A whanki mea ko ia. That's the active. Koe tāno koe ke kau Toulekeleka Luisa. O ke kau Toulekeleka nau tau motu a koku whae i Nusila. O tau hiwa wha. O ku neke tala mai hoku cousin. O ku kei tu upe ku auntie a kuia o whae ni breakfast. Ngai hana mohe ngā. Aro whae ene shā, he hiwa wha, ako pe, oh my goodness, o wha pe ke te au ke... Teke pe he pe, o wha pe, ko lotu ba o pe, o wha pe te. Ko hi hange ka koe talau koe ke ka pae aru ha Toulekeleka o whafofonga i tau tō i he pure anga, he? O te pehe, mo ngai lao koe pure anga, o te pehe, ko Toulekeleka pe pakake me toi lao ha mea. E koe kau Toulekeleka ia ta tau pe nau iwi na tō me tau whangu fulu. Mo ui hange koe nau ngau nau sino, mo nau atamai. Mo mea. O pehe he ko, ma whaalua koe mo i ku mo shiara. O vai pe ku loi haka taha ia pāsi au, maha koe sea tau maha koe tau whiki mo fu. Pau kamate ki pema tahi ne. Mum, it's all right, lulu.
O te ke whenga koe ke your brain races faster. O te ke whenga koe ke compete lulu pe koe ke ta lulu e whakalelei ka ko sa whaka mani a fitness ia Luisa he fitness ia koe e tau fitu fiha ia koe ne lue hake anai kuhange koe ha tau whanoa ko hivo ke fumahu inga tau moi kwa sosiale na whanonga na ewe ke he ia he katinare mo leo ai ngai mea koe ia atape koe atamai sino la maari na aia koe whare tape o tua mo hapa whainga mea ka ko hinga whaki o tau social tau fie mau whaki ai mo ui kakatoro se ane fie mau e fie fia koe oa te whakapopulai tau toro whakatau wawe i mai maatu a ke whai mo te te wawe e ko hui kuha mo si o was ko pat Latukefu o kutoe hange ko ongo au ia te u o kutoe onga ea ko tau hiwa mo furua o se fo ai koe ke te toe mo ua koe ke taimi maa ka pati ke hange ko alu se ko ne whakawawe i mai pewe hata hao ko au le wake slow motion pe au toki slow motion pe nau fiu na to pe nau na to ako ula wai tam koe apanga mo ope mo to te nofo ko osi lewa ko more te ki fie fia ata ia osi ko mea koe ke mahino ke kakai ko o tau hi koe kau Toulekeleka mea koe ia pa koe mea ko fie maa koe ihe mo ui ko a mamani he ko ui pa koe tafo ke mea mau inga o nau ai World Health Organization tau si o pe hankotonga kai ke aha resources kai ke aha paanga ka koe ai koe ke tatau pe no Tokangaekina ka kai he ufonua ke he pe au I miss out ko ui pe kai ke aha tau paanga o tau ki I fonua tu paanga pa tau si o lewa hange koe koe COVID-19 tau si o mata lewa ki he uhinga koe e nau Tokangaekina ka mo ui pot ngai mo ui ko a maman katoa ko hui ko ngai poto mo ngai ilo koe pa koe uhi o ta mau inga ia Luseane ono vahe ate tangahi e tangahi au sia koe ni ngai pot ngaue koe ni mo ui whekaak mo ui I Canbera ni ko hui koe ka pai aki whenamotoa ni ue po whe e si o mai ke ta Polokalama e mao pe ni fie ana ia he tako ai a mea pehe ka kono tai ai pe na fonua pe kau he ngahi mea ki whakau i na whanki pure anga ke toi loloa mo fie na mo ui he koe ke osi hoto ao ngahe te au ke ta uono lima fitu noa launo I kai Pakukau e te mahi noa ki taia it's very powerful ko te mahi no pe tako o mea koe ko Aositelelia be ka ko hui he pure mai me he World Health Organization ke upure anga lalahi e vahe mai na ngahi resources e ngahi paanga mo mea ka hange ko utau pe nau fie ai tonga ko hui koe ke nau totongi e nau mea huhu au pito Luisa he ko se atu ko tau o tau o ngoi you feel looked after he ko pe mai fu pot ngai mo ui a mamani ke mo Tokangaekina mo kau Toulekeleka na maho inga ai am ha ko ui ngai tam I Luisa te ngoi ki ta mani ko you're getting near the end of life o ke ko hato ang ka pe mai e me o ku ai ho ao whakamantu mai o ke te me na e whai he ta o fiha kei you know and it doesn't matter because how me na e whai he ta o fiha ko te kapana te tau he whanau ko fu ngau e maho inga ia ne ngā he mea kai ko he ko mati ta mai kau katoa pe ki kau po ke tau community mo e tau pot ngaue mo ui I pot ngaue social services ko ngau e pe na te whe moi ki nai e te mo ui hake pe ko ha e ko ta mai ho ko kau mea koe na mangau he pot ngau e ta mai ko mam ta ni o ku kau he CWA Country Women's Association. I like that. Yes, iyo. Pag dami dami ni he fai. Kako mo e ko look after pe mo to mo tamai pe mo fa nau pa ko kau association ha ko e ko kiu ne ke kiu lava me. Ke tange e ho kau me. Fu me alai na ke lava mam. Fu me alai fu ngau e lai.
Pakete o kau he association ko ni ko ka kai Fafine I he feitu ko he away from the cities. Ko na role na to ka mau inga apito na to ko ni he ka kai to ko ni u family. He to ko ni ke pule anga ma u agencies. But tamni we have to be reminded. Ngi ko ka kai Fafine ko sias afitu sia. He ta na dore ngai grupo Fafine ko ha na dore me ko le olai. Ya na loto taha. Pa fu le olai so ke he ma me ko na Canbera ko na ko the women's coalition. Ko fu grupo ke ya tolval. Na kawa. Kawa siasi kawa Muslim. Pe mo fe mahino aki ke ngai pe mo fe tokai aki. That was it is respecting each other. Mohono me a pa moya mo grupo ha moya. Ko wangi ko taine o Muslim. Ka ko Fafine taki a ko he ka kai Fafine ko ka Muslim. Mo ka kai siu ko. Pe ma fo ke ma wo siu he mosque. Ke mahino ka ma tolo. O na loto pe ka ala ka tau pe mo Sihova o tua ngai me a ko ia pa ka pa ko whakaausi pe Luseane ta siu pe ka vai mana tu fo ki ta pu ngaue ko I he wharimahaki ia no sivi ko ko assessment team na si whakaiki ko a ka Toulekeleka ka whakalakalasi le vai taimin ke kakai ko ke nau to si lava to wanga nau to pakai ke nau to loko ilo ha me o a foki ngai nursing home mau inga apito role kakai ko I whale mahaki he ko nau CV foki o nga ke ki he safety ki he MALO ai toko taha ko ia he to te ma pe ke nau to lolo nau mo ui neo nau toko to pe he ka ko ka kui life pe na pe mo nau I he nursing home pe Luisa a ngai Polokalama ko o atu ko ke whakalele ke nau mo ui ke nau fia nau o he nau funky outings he pe tamni te aratu lele mai pasi ai nursing home ko na fa nau I puti pe ko nau o atu ka kai ke nau to entertain he ma ke yo pe o sio ke ngai me whakalakalaka ko he kolo o nau ke fie ma pe ka vai mo ka Toulekeleka ke nau o nau ke kau pe I he lau ko o community he me kau he lau me e ko pe Luseane ko pe ko ta pe na ke kau Toulekeleka I tonga o kai ko pe ko ta generalize ka ko ta pe pa kau Toulekeleka ha te ko vai e sio ko he me e ku sio ko ki he ke anga na ka o ku MALO pe fo ki anga na Tokangaekina me lotu whakalotu pe ku sai au pito ia on one level he ka to ia u level ke tau siu ke ai ke te whakau kau ke ilo pe ku nau te kako ke kui a kuia na e a o pe ia o I wango furu whaatala noa mo ia Luseane pa pe she's got life okay whakakau pe pa ke tala noa pe ke ne keisi I pangakata time ko na e wange ai ka kai ki ai mo ai okay ko na whakakau na torio o kai ke pehe ko ne Tuita-Nakao pe ne lau o ko ne te whakakau ke ne mo ui ko I tua I he mea he ko ui ko mea katoa pe ai o tua ang ko ka koe ni foki I murini mana tui ko haka mea ko na talau ke ai Luseane o ko ai upisnise taimini ka kai ko nau tu uate nau lava o tokoni ka pau tau pehe ko ose uwhenga ki toko taha ka koe teu ian ki he mate teu ian ki taimi ko ia and they have a choice pe te nau mate whare mahaki pe te nau I he hospice me koe hospice fo koe langa pe umea koe hospice kon ai ni ko mautoro na mau kumpa anga koe a Claire Holland koe tahin na mau ngaue pe si ipuke kansa pe
mau Tokangaekina ko ke hano hoa pe me. O langa ko o ui pe ki hano inga. Aia o koe kakaia. Ova au pito e Luisa, Claire Holland. E Luseane pa uto iai pe mo kau oa te kau pātere, mo kau ha. O ke ka pau te he Claire Holland e ke io atu pe hange ko ki whakamalo i sino nau nima. He o ke tonganga i pe ki minit whakaosi. Au pito. Pea koe tu ai whare koe ni tu hewe e vai, hewe e lake. Whaka awha ofa au pito, aia koe whenga ai. Koe whenga ke neo koe nonga koe nonga he. Koe sio atu pe ki he, koe ke pe he ke o atu pe o li ake ha wheita. Ke Tokangaekina pe e nau mo ui ki he ngata anga he. Ai koe hospice ia. O koe kakai o taimin nau lava pe ke nau o ki atu. Ki whamiri mo me ao. E ia pe tala noi ke whamiri koe ke whi aloe o koe ke whi aloe ki he. Ke hospice pe koe ke whi aloe whare mahaki. E whi whoke pe ki atu. Pera pa utali lelei pe whamiri te nau lava pe na tō Tokangae. Ai ku lahi whuke he hangi ko tau kakai koe non-Australian. Lahi kakai na whi mai pe na tō e nau Toulekeleka pe koe nau toko taha ko ku ara ke taimi ko ia ke whoki mai ki atu. O nau Tokangae pe nau tō ke ose ni mo hui. Aia ko me e ko choice pe ko te whili. O ku mahu inga pitoi ke tau tō ke tau lava. O whili pe me ko te whi mau he taimi ko ia. E tō koni e ke teu. Iyo, au pito. Ki sisi ia te ilisia e mate. Au pito, Luisa. Teu whi mau ke sio ke tahi. Ko hiki. They say water is very calming. Yes. It is. Iyo, au pito, ko ona pito me e ko ia. E ko, pe e fuk mo tau tupu hake i tonga he. Ko te sio tahi pe a tahi me he vai, hanga lau, tahi me he vai me he. That's right. Aia pe ku tātou pe kakaya koe tēnā whakita siu ke vai pe koe. He koe malue koe o malue he lake. Pang malue at mau pe o whia ki Claire Holland ke wheitu koia. Koe ki wheitu uia o sa ia pita he lio koe ke fu arhaki o lunga pe arhaki lalo flat pe lue koe ki arhaki si pe. Aia koe te mawahe me he. Iyo, te sio mau pe ki he vai, ki he lake. Whakawhiwhia o pito ka aue lua he wheitu ko ia. Kai ke he Luisa maha o ku aren ki ose e tataimi. Koia. O ku te iaha mea o ke tokanga ki whakaose ake ta Polokalama. Maha koe whai mea pe ko ia e Luseane. E mahu inga, kono mahu inga po ke whanong koe kau Toulekeleka mahino e ngai mea koe ni. E ko uhi Ike nau ilo pa nau mahino lewa a mea koe. Ai kakai pe ko nau fie mau, e koe kakai ni koe ke nau mau inga ia nau toria he. Pa nau ilo pe, o anga o ke he, a pau ko Australian. Ai kau Toulekeleka ia he ni. It's very empowering ke ko sia i tonga whaalu. Fia ko nā tuhe te tala noa koe kau. Toulekeleka ia i tau te whitu angu ta ngaue koe whoke ngai whakatātā me Canbera. He ko hui ko ia pe nā ta ngaue ai tau e ni mo me po osi. Ka uta kei fia pe koe uta kei sio pe ke whakalakalaka mo aonga koe ai i lo pa koe taha. Ka pau te toke tā mo whare mahaki mo mea. O mahu inga pe ke te ilo hanko lao. O kuiaha to leo. Pakapau o kuiaha te decision. Ha te whakaukau ki ha te whaito. O mahu inga po ke mahino ki ha te kita. Ai u mea ko ia. Ka o te whai mai pe io. O ha pakapau pe koe toke tā sa ia. Go ahead. O kuiaha mea pe he ia Kenipela. O pau ke te make sure e kita. O mahino ki he si Toulekeleka ko ia. Ai mea koe e whai ki ai. E kua peke ke tau monu ia puk nā woke toke tā. Ka pai ke ki o alam la pe. Te ki tohi at pe au ki ai pe te email at ki ai ko ui tau ilo mātua tangata. E tāla
i o pepo i kai, he, kai ke te ha me. Ka ko tau tō, ka tau hi. Ko pā ke tau ilo ai uhinga, ai mea tau whai ai, ha whainga tō kone, ko ko whainga tau hi. Hau pito, Luisa. Pea tau ilo, o kai ko tau tō pe ula ke ni, lau ke tau wahe atu, e tau monu ia, ki o tau whangi whonua tupu anga me a, he. Pe maho inga ia ai World Health Organization. E Luseane nā pehepe ke whakakau atu pe hange ke whamanatu ke kau Toulekeleka a nau huhu. Iyo. E nau immunization. Iwe kōku nau humahino tai mine COVID. Iyo mahina ia. Moi booster moi mea ko ia. Iyo. Ka koe mea fuko ni manatu e pe koe tatau e pe seasonal flu vaccine. Iyo. Pa koe tau kotoa pe foku kehe flu. Iyo. Ko pau ke huhu e tau kotoa. Iyo. Pea toi kehe foku moi mea huhu. Te ko hui kehe mai whakafotunga ia koe a flu he tau kotoa. Ko mea ko unau tala mai o kai ke hao e flu ia o hangi koe whetongtong wala e flu. Ko ne hao he tau ni o pinki hao he tau ka o ko lan ki mei lan mata ia. Ko nau mahino foki he pao ke nau mahino ia. He ko hui wai whanti side effects ha lok nau. Ko whelau toko aki e kau media he. Hono tala, hono ai kei whakaihia. Kehe ngahi, ai ngahi whakamatala ko tuku mai. Ka koe kau vai foki, o pau ke no pe kai pau. No, au pito pe ai ke mahino whakamatala he. Ke mahino ka nā toka au te pe ki tau ku mahino. Tako kai ke mahino. Luisa ka pā ko au pe ni koe ni whai me koe whakamatala e ku ua te tolu. Ko o si lost au ia, he. Ko ki hea. Overload. Ku tau overload e nā. Pau tata, stop there. Tuka pito e kei tai si keo ki digest, keo ki whakauka e nge fo i mea koe kau toki whakauka. Moi hu whake ta hai shingles. Iyo. E ko hiko koe vai las koe nani ai koe whakatupu koe ai huhunu. Iyo. Hasi te huhunu, he. Ko ia pe ka whake mai foki. Ko tatau pe ka ku wha toki asi mai whuke ka vai. Ba na wha pe he whuke lau. Ka pana te huhunu ki teka kai ke you don't get the full. Ki asi si pe pa kai ke pe ke hau ka kato ki tua. E toki hau ia ki mui ia. Ulawa ia hau ki mui. Pa toki wha asi pe whuke. Pa kone asi kei whangi rash ko ia. Iyo. Whai taimini aku. O se mai nai whiha pa toki mōre. Iyo. A rash ko ia. Ka kula whako o huku whakatau taha. Moi mea ko ia. O pa usai ko da koe ke Toulekeleka ta totongi. Ngai huhu ko ia. MALO ia. Ko ia. MALO ia. O kawe ta totongi. Pea moi huhu pa koe ke ange pneumonia, pneumokoko. Iyo. Ka ukai pa koe vai lasio koe bacteria. Luseane mea pe kehe he. Ko iyo. E ko mantu i mea koe ku mahu inga au pito huhu ia ko ia he. E pita ni ko whakamantu i mau pe ke kutoke tā. Ai ko alko flu. Vex he. Ai huhu pneumonia he ko na o puke lahi ta ko si he pneumonia he. Ai ia ko mantu e awa ki ta oni ke wa e ta oni ke ora whai mea ko ia. Mo ta uka o e te hanga mai. He ai ia ko uhu ta ni uka mata i e peleli he. E mo sai fo ka tai totongi ko taimi koe. Koe kau Aboriginal kau Indigenous pe. Nai tai totongi. Ka koe ko tau kau mo. Ko tau si Ko kau mo. Sorry Luseane. Ton ke pepe ko kau mo au. Kau mo au mo la. He Toulekeleka. Pea moe mana to e whooping cough. Ai whanau. Ai huhu ko ia. Ko ia. Ka nai pehe po koe whanau ka honga. Ai tai loloa. Tai loloa. Nga tui koe whanau pene ai whoke combination ko ia. Iyo. Nā uhu. Pato ki mui mai ia. Ko whatonga nā tō ko toi puke pe me kau vai. Ma ua ko kau vai. Flu, he? Ko nau flu pe nau te ara pe o tā loloa. Ko toi ai lawa pe whoke ai nā booster, he? Iyo. Ke toi ai neongo koe huhu koe ana pe he malu pe kita koe kau. Whangita mai ki pe. Iyo. Ai e Luisa koe huhu koe ki he tā loloa. Ko te huhu, sei ka pana huhu tau kosi, ko ta oni koe booster pe.
Pea mo te huhu pe whake taha. Mana te tau huhu hoani koe aloha ke tau whiha. Ai ko kawa i koe tetanus. Iyo. Huhu kona. Huhu kona mahu inga upito Luisa. Iyo. Koe lai whuke gardening e kau mai. Toulekeleka kau nau sa ia he ngaue. Paka ia haki whanki i blavea moa mea mahu inga lewa ke MALO. Mahu inga au pite huhu ko ia he hange koe alko ki tonga. Nau ara he ta etaha pe ngalo ke aro ai ku booster. Koe. Pau ara tau ia lavea he teksi nau he kai. Pea ko aro hanga tone koe ko hipa pe koe me teksi o lele hanga tonu ki he mea ke health center. Ka koe aho toko naki fo. Pau hanga tone peki whare maha ke huhu. Ko huhu kona. He koe ko lau koe mea koe te lavea koe. Whanki me iu ka memu. Koe lavea hiu ka mea he sea. Aia ko pe mani koe ki te ilo ki ta ia tau. Especially ai ngahi lavea pe he. Pau te tau motua. Lai whake whamate he hamu he kona. Of course, Luisa, na kei whie mate. Koe o koe ki tahi o tu koe ngai whanki makamaka. He makamaka, he wheo mo mea. Iyo. O ngāle o tau toke whanki mea ko mahu inga o pite ki tau take notice. Koe. Koe mea pena whakamanatu i ke. Mea mahu inga o pite o ia. Koe a pena. Sio ka koe whakamahu inga ia koe mo ui a kau Toulekeleka. He ka pai ke nau hou nau tō mo mea. Ke nau whonu nau tō rea whare mahaki. Pa nau take over nau tō u. Mohenga mo mea. Koe ngai mea whika ho haa ke ai ka mea ko hi. Koe. Pakasisi ia e tau o whare mahaki mo i tau puke. Koe ia. Umea hoko. Ko tau tau hi. Iyo. Pako pālewa ke maintain e tau mo ui lele. Mo ui lele. Te ka maintain e tau mea koe pako tāna ka tau tō kotoa kau Toulekeleka. Ko pau ke tau maintain e tau health koe wha ke whakasisi ia e mea koto ai stress ki o to whamili. Kia kita of course, ki o to whamili, ki o to hoa, moe community, moe poleanga, moe everything. Konga kato he tau mahu inga ki tau, ki o tau maamani koe ni. Iyo. Pako ofa peke tau, ofa peke ki aha ki Toulekeleka whanoma ki ta Polokalama Luseane. Kai ke Luisa ka koawe ko whanau lele au ke tānoa. Ko mantu i lele pa ko pau ke mantu i lele ko wako mau pe ngai me alahi. I he o mea ko ke o mai ki whai ke na tānoa. Pange ko la tamasita la mai ta mai lango me hau ke te au. E pēr, I miss work, he? Au te miss e kita e ngai mea ko ni e ngā ue whoku me. Tā mai, Mom, there's life outside work. But look at us. There's still there's guitar life and ukulele life after work, Luisa. Matu ia whai mo whakataho o guitar. O koe guitar e apu o ukulele. Mani ta ko o whai mo ke aroko ai au whangi guitar lessons. Pako pehepe o seane ku ta awhaat ka pa piasi ka Toulekeleka kuna whanongo mai ke ta Polokalama. Awha pe ke kau ko hamea ke whaka loto lahi aki nau toke. No whakamana tu ia te whanki mea. O kui ai pe life he to kau Toulekeleka. Au pito, whele a mo ui, he? Pea moe mahu inga koe nau vahe aki. Moe nau the social, he? Whele a me e Luisa ke te hanga koe, whele a ngahi ta oi ke tau kei disco wai, he? Ko ia. Mo tau kei tau olunga, neongo pe hange ko au. O ki i wāre he tau olunga, ka ko kei haka hao pe au ia e. Ka ku sai ko pe ki i wāre, ko ko fu wāre a puti pēr tau olunga. Ko pēr koe ki i wāre e pe mai koa koe, o ia koe wāre au pita. Ka koe ki u Tokangau ki ai Luisa, ko interested pe au ia koe me tā maha ko i whasa ki o ki ngau o te. Neo o koe ki o fu usai, ko exercise ka ko uia e tau olunga mo dance. Koe exercise lele au pito e ki koe exercise, he koe mahu inga koe exercise na ta whaalawa ki ai ki moa. O koe ke ngata pe ki he MALO to sino Luseane, ka koe to atamai, ia, fia te atamai. Exactly, Louisa, ko pau ke tau sai mo to mafu, ko le sai pio to mafu, ta to mafu ko te fia ai pe mo te mana walelei. He ku ilo au pito ho hoa ko fia ko sai okay, I'm more happy. Happy wife, happy life. Exactly. Iyo ko time beko o ko ki loto mama ai Luisa. Everybody feels.
o ko whakapiko awi. Puri te wai whakapiko awi te whai au ia mea ko au pe au ia toko toko peo whai kulau tohi pe ko kusio TV. Kai ke he Luisa? Ko Fafine, ko api a Fafine o Fafine ai api. Well, it's the same thing. It's either way, either way, ke mantu e mātua tangata, ai mau pe ke mau fie. Iyo. O whapel Luseane whanau maha kau Toulekeleka ke mana tui a tau he nau whaalotu, Au pito. Iyo. Mau ofalahia ka mau tō koto. Mō me a. Iyo ko tala noa mau inga koen a Luisa, o mau inga pito e ki ao. E ko kusea tuko kona whamana tui mai peka tau tōre ngahi mea mo ngahi Polokalama, ai pule a ngā hange koe ki Aositelelia ni. Pe tau mantu iho tau whangi whanua o tau omea ki Tonga, O koe ke nau mao e ngahi whanga maali koe o tau mao koe i muli ni, pe tau mana tu. Kai ke o ma ofalahi atu, mana tu i pe ke hange koe tau noa Luisa, ke mo matu e whangi mea ko whakamanatu at ka mo tolu, koe whangi Polokalama pea pule a ngā ke toko ni tau tolu. Ke tau moui, ke tau ki moui wholoat, mo moui fia. He taukei ngā taukei, ke lai peo tau aonga. He tau community. Pele a aonga Luisa, O ko tau e Luisa kutoi ho tata o tātou ngofu e ta aonga. Aonga lai au me nursing home. Well, from wherever, Te kei tā ki tā mai pe Luisa mo i kati tā o kulele. So, ahi mai e ho tau kai ngā o te tau te pe mo tau kulele mo te ki tā tā. Mo iwe iwa, o tau olum. Ta ofat ke ka Toulekeleka e potko toa pe. Ofalahi to keep dancing. Ofalahi ke te keep smiling. Iyo au pita, MALO.